Haganegi Ukrish Bakhuid, Tongin Duwai Nabinda, Baby Karmujai, Badak Kindai's name. Nabinda Kester Kerlum, Taba, Audrey Karmujai, Bad Day Mebakar, Karmujai, Kayinga Senjunki, Duwai Nabinda Tasiana, Tongni, Bad Marbistar, Ke Nombak, Na Bad Kikun Darik Tongni, Bad Anora Tongni, Nagabinda Kajingoi Jinkia. Darik Tongni, Barake Yagasngi Kamindagasu. Number Lait-ïa, Lait-ïa. Lait-ïa, Lait-ïa. Iwan bangun batam mani, yutrai ublei jongna. Tu aikan longkat kum kamon jong me, atrai alol jongna. Kamon jong me, kamon jong akan long, lada me mo tu aikan long. Kohimen Kopera, Haganega Sngi Buram, Jungus Simon, Bakhuid, Bad Jude Bakhuid. Arngut ki apostol Jungu Jisu, Ginambu, Yakijing Tumu Kerpang, Lembaka Jinga Side Lem, Jung Kiniki Apostol, Bangin Dupla Ban Kam Im Kam Shirhem, Daga Jing Slur, Nagabintaka Buram Jungu Trai. Inaman Rabar Jing Tumu Jungi, Yaki Bapangi Bashitam, Yaki Jinga Jungi Baro, Kijing Jinjar Jungi Baro. Inang Duairu Nagabintaka Pertai Baro Kawe, Ibakan Don Kajing Sup, Habaro Kijaka. Ha Kertang Upa, Barukon, Barumen Sim Bakhuid, Amen. Kajinga E Jungo Trai Jungi Jesu Christ, But Kajingi Jungo Blay, Lem Bart Kajinga Silok Jungamen Sim Bakhuid, Kindon, Rankard But P. Barro, Rankard But Piru. Kohimen Kopara, Tongin Sangesh Por, Ban IT Alade, Shaka Bor, But Kaburam, Jungabalang, But Bandup Light Luid, Naki Pop Jungi, Namar, Lempaki Apostol, Jisu Ula IT, Yaka Bor Jungabaneng, Ben Palai Lud Yingi, Naka Pop Kasang Jungi Barro, Tonginankar Party of Jisu, Ben Pen Kuit Yingi Nabaraki Pop, Naka Balang Bakhuid, Kabawan Tuit Halo Jungi, Kamdame Lembakanagi Ukrish Bakhuid, Babara Mangi, Ninio Jing Light Luid, Kumba Ujisu Pen Kuit, but Pen Koit Yakiba Pangi Bashitam, Unangta Yangi Veipai Veru, Hakanagi Ukrish Bakhuid, Bangin Dub Im, Haka Jingim Kabakam Koid. Jisu beid map yangi side kud yangi na baro ki pop ki bangilale nga pala how blay badon bor baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkha da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala changa da ka jingle pala changa da ka jingle pala bakra e changa namar kata nga karpadi ka maria Bakhuid Kabayay sa katay soti, yaki angel bakiri koy, badia pi ko himen ko para, banduway na kabindadyo nga, how try ublay jangi. Ublay badon bor bar winis ne yangi, badandala map iki pop jangi, unyalam yangi siya ka jingim bam jikut. Amen. Go
isene Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Shajong Badha Kendao Jing Su Haki Ben Rio Baro Badon Kamon Baba Iya Roya Me Inamani Mane Iya Pendon Buram Bani Sunguya Me Simple Kuk padun borbaro Kukun marwe upa Kutrayu Jesu Christ Kukun namro dublei Bagiti poperte Doblen gajing karpar Tos ngusineyangi Tamame Bakhuid, de tamame utrai, uwe bahaklita, mame ko Jesu Christ, mame bayay long lay, ajinya long kawe, balumen si Bakhuid, hakaburo mo pa. To nginia duwai ngibu yakijing demojangi lemba usimon Bakhuid bat Judas Bakhuid ngiduwairu nagabinda baro kibadon kanika kerteng Simon bat Judas ngiduwai nabinda Father Jude homroy paundup yo shushu yakijingai kajingar ko pan shakri au pai jong blai ngiduwai nabinda baro kibapangi bashitam ngiduwai nabinda kibarake gasngika Minda kasngi. Iduai na binda baro ki basha sumar haki hospital minda kasngi. Ai ba kini ki apostol ki nangia sign na binda junki. Koblei me uba lemba ki apostol bala kerku. Mela hikai yangi ben pediang ya ka kerteng jame. Tos no sene ben ai da ka jingia side lem junki rikuit u Simon badu Judas. Baka balang kanang iar klem sange. Daka jingroy jongi pait ben riu ki bangeid kami. Da utrai jongi Jesu Kristu kon jame. Uba imbat sensha rengkat badme. Hake jingelong kawe jongi men siem Bakhuid. Uble junom la junom. Amen. Kajingkule nakashiti Paulus Bakhuid Shaki Kristan he Ephesus. Ko para Pimlong shu kinong way bat kiso shnong. Henry pilong ki para try shnong. Lembat kiriyo kut. Bat kidukot jong kayeng kasem ublay. Ya kabalate halo kanong rim jong ki apostol bat kinong yato lupa. Ha kaba u Christ Jesu hi ulong umaudong. Ha ubala penya so lang ya barok kawe kajinte. Bat kanang roy nang roy siya ka temple Bakhuid ha utray. Ha uba ya piru la teilang hakani ka temple manlong ka jakasyong jong blay ha umensim kaktien jong try Nisangu yaule. Samkat kendai nambar druspa kendai puwe. Druspa kendai puwe. Ngai antifuan balai. Tu ben kod yang aku try Naki pombari jongan Tertakib nengki ay pen menaya kaburam umblay Bat saib nengkay ay pen mati jongu Sngi ki magyab na jingja ba
perate na do mingi shadu semi gashat kum shadraba Banyai petong kasih agau kumble Tu penku yang aku try Nagi pobari jonga Apostol ki arroya me go try. Alleluia. 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 Utrai undon rengkat bat pim. Ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Programa me go try. Hagitoki Sngi u Jesu ula Lait-ïa shawulum banduwai. Bad ula pelait barro shimit haka baduwai ha uble. Endalam mi ka Sngi ula kot ya gesen ranjangu bad ula jit kadar ngut na padeng jangki. Yaki ba ula ai kerteng ki apostol. U Simon ya uba ula ai kerteng Petrus. Badu para jangu u Andreas, u Jacob badu Ioannis, u Philip badu Bartholomeus, u Matthews badu Thomas, u Jacob u Kurn jangu Alpheus, badu Simon ya u Belasin u Bashirhem, u Judas u Kurn jangu Jacob, bad u Judas Kariat, ubala kerlalong unong shet kela. Te ula wan hiar na ulum, rengkat batki, bad ula yang haga jaka madan, lem bad burn bagi senran jangu, bad ki paid ba Berlin na baro ka Judea bad Jerusalem, bad na kap duriyaw ka Tirus badu Sidon. Ki bala yawan ben ngap yawu, bad ba en pen koit na jimpang jangki, Bad yakitu ki bashitom na ki minsiam Bakhuid la penkoi. Baro ki paid ba ki la wat lat ben kta yawu. Namar ka bor kalami na u. Bad kala penkoi yaki baro par. Ka gospel jong utrai. Ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Minta kasni kabalang karake ya kasni burom jong arngut ki apostol. U Simon bad u Judas. Lese bun sin habaki brio kiosno ya ka kerteng Judas ke kin mau shi sundon ya u Judas Kariot. Nongshet kala jongu Jisu. Henry ngim reke ya kas ngiburom jongu. Henry ngireke kas ngiburom jongu Matias bin ban. Henry minta kas ngireke ya kas ngiburom jongu Simon uba Shirhem bad Judas ya uba Matius ula benra biang dakaba ong u Judas Tadeus. Ladangi peit hakini ki kerteng jongki apostol tang nagabinta armut don ka jimbetai ngilaban nong ai adjective biang. Kawai nagabinta jongu Simon uba Shirhem bad kawai nagabinta u Judas Skariat bad kaktin ubleka ong ya ubala shet kala u Jisu. U Judas Skariat ubashet kala u Jisu. Baro kadar mut kidan lang badu Jisu.
Baro kadarngut yusno kaju ka kendi nau Jisu. Baro kadarngut kila imlam badu Jisu. Lese kila tialang badu Jisu. Kila le jingleit lang badu Jisu. Kila yusno kila yo I ba kila yo mad yakaba u Jisu ulale. Henry uwe na padeng jongki ula kerlalong nong shet kala. Uwe pat ya ubabatay hangne ulong u Simon ya ubakot bashirhem. Shua ba u Jisu un kot ya u Simon ulong ubayale persya ya ke Roman. Ulong uba aptap ban penyap ya ke sipai Roman. Unom penyap. Ula isi palat ya ki Roman. Ula isi palat ya ki jing sensyar jong nong Roman. But udon hapo jongu tang ke jimbetar. But ke jingisi. But ke jingkwa ban penjot ya ki nong Roman. Andre haba ula stang ban yusno ya ke sur jongu balai. Haba ula imlam badu Jisu ula kerlalong uba shirhem. Ubashirhem haka jinge. Ubashirhem haka jingi du Chris. Na marba ubashirhem palat. Yanda u Jisu ulayap. Ula stang ban yalap. Daka ju kata ka jing shirhem. Kaba ula trang ban yada yaka ri. Ula stang ban yada yaka hima ubalay. Kadba udang yada badiyalap yaka hima ubalay. Ulayap mater. Ulayap mater nagabinta ka hima ubalay. Shua ban kot yaw Jisu uladon ka jingtrang bat ka jingshirhem ban yap mater nagabinta ka rijo. Bat ulakwa ban leeye nagabinta ka ri ban penim ya ka rijo mu nagagtijong ng Roman. Henry hadin ba ulay madu Jisu pat ulakwa ban leeye nagabinta u Jisu ulakwa ban pinbriang ya ka kubor baba. Ula kwa ban yada ya ka hima jongo balay bad nagabinda ka hima ula kerlon iap bad da ka basya sanarpana yabu imat ha Britain Roman Britain ha ka jaka bala sensyar raki Roman haba kadba udang yala bad ha ka ju ka dur u Judas Tadeus kabamot ubashlur Uslur hadu kata-kata nagabenta ka jingay. Uslur hadu kata-kata nagabenta ka jingi du Chris. Haba ula dapda ka jingi du Chris, nalorba ulang baka jongu Chris, ula don ka jingi jan pala du Jisu. Palese bun gibru kimju kinmau yawu Judas Tadeus, namar Judas Kariat. Henry ingin duwai, but bun gibru ki duwai lemba ke jingya sailem jongu tang haba ngidon kam baba bun gibanget ki snokut lad ki paishawu Judas Tadeus ubashlur but haba ki duwai dakata ka jinget lemba u Judas Tadeus kiyo yakaba ki pan tinakata ka daw u Judas Tadeus u apostol uleyoru yakata ka jingya side kerpang ban yarap ye ki briu kamda me ki briu ki bela do jingar men ya ki ke baro bamla ban urlong ka urlong lemba ka jingya sai lemjo namar ulong o bakajo mu Jisu ulong ro o bela yap mater ki ong ula yap mater da ka basha bom da kawe ka Hawaii ka katiar kaba pendon kam ban tid ya ki briu kaba he ya ka klijum kila pinpait ya ka klijum bad kila ra ya ka metiap jungu sha rom sha Vatican ko himen ko para kadbangi reke ya ka sngi burom jong kine arngot ki apostol uwe ubashirhem uwe pat ubashlur kaya kaba ngilaban ring jingmut haga jingim jongi ngide banang ban kalelang ya baro artili kini ke jinglong haka jingim kane ke jinglong baro artili kadang yarab shibun yangi banlong ki bas kem haka jingay ngide banlong ba shirhem
Kaya ka bang iyo minta haka perte haka balang duna ba ki Kristan ki bashirhem haga jinge. Don buon ki Kristan ki lom blem banya ka ba ki shirhem. Buon ki Kristan wat lada ujisu don haga jingem jongi kilong ke bati. Naga binta ki dao barit baria don buon ki Kristan ki bating bij. Don buon ki Kristan ki bakwa ban petia pet Wat haba ki kot yalade ki long Kristan. Naga binta baru ki Kristan ki bating ki don udon uwe no ngerap yaki u Judas Tadeus uba slur banyalap yaka kubor baba. Uba slur banyarap yangi haka jingjin jar jongi. Uba slur ban hikai yangi kumno banyada yaka jinged kumno ban haka jinged kumno ngilaban kalalang gidakishin. Ngidon kam ki jingyarap. Ngidon kam yaka nuksa na kumkiniki apostol. Yangi iway pa iwayru ujisu kod banlong ki baslur banlong ki bashirhem but banlong ki bayad ringkat but ki apostol banlong ki bayad ringkat but ujisu namar ujisu haba ula kod yakine ki apostol ula kod yaki bak kini yadon lang badu kris omde nadin jogu omde banlong shakri Henry Jisuam ngamshim kotshu yepi banlong shakri Henry nga kot yepi banlong paralog banyad ringkat badu jisu daka jingshirhem banyad ringkat badu jisu daka jingslur ban daka taka jingslur bat ka jingshirhem banyarap yalap shirhem ya jisu hakihim man ke para ban peni ya ke nuksa babha daka jingim jongi banyang saki naga benda ukris kane kade ka jingkot ka jungu kris yangi iwai pa iwai kadbangi reke kaniga Sngi buram jangine arangut ki apostol bashirhem badu bashlur tongin duwai ba mangi barro ngin kerlalong kum kini ki apostol lemba ke jingya side lem chongi waladangi haben yap mater na gabinda ke jingay tolong ki bashirhem namar kadon ke jimman doy ban yap na gabinda ukris kadon ke jimman doy ban rengkat badu ukris kadon ke jimman doy ban yalap ya ukris kadon ke jimman doy ban yang sakina ka bendau kris kadon ke jimman doy ban roy ha ke jingae jong kris tongin duai naga pinta ka nega jingae lemba ke jinga silem jong ke ki apostol jisube id karku kardo yangi penslay yangi ha ke nega Sngi buram jong u Simon u bashirhem bad u Judas Tadeus ba mangiru in karlalang ki kun ke bashirhem ha ke jingae ke baslur banyalap ya ka korbar baba shaki himen ke para jongi enyaro ya utrai Jesus Christ tangin playa ka jinge jongi kam dame ha ka ne Sngi buram jongi ne ki apostol ke baslur batshirhem ngange hau blai upa badan bor para unam tao ka beneng bar ka kindau but how Jesus Christ ukun bamarwe chungu utrai chungi yau bala puna men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria teisuti bala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar panayabu la ya la tepiyabu ula kiyasha kibaya haga Sngi ka balai ula mi padne kibaya ula kiyo shabane ushong shakamon ublay upa badan bor baro nangta unwan pat ban bishar ikibayim akibaya ngangit ho men siem Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingya silok ki rikuid haka jingma ikipop haka jimmi pat kedok daka jingim bam jikut amen Lait-ïa Bakhuid. Pekaneka jintewa Pejang ikutrai Kat kabangi don kenrat Ngis ngau babana Jiknya jong metrai Jiknya jong ni Jing em jong metrai Jing em jong ni Jong me trai jing nya jong
jong metra jing em jong yi lakim koru pukawan lakim kor me labat ben koridor dala kabor ble jiknya jong metra jiknya jong mi jing em jong metra jing em jong mi jiknya jong metra jiknya jong mi jing em jong metra jing em jong yi Toya duai ko himmen ko para baga jinknya jonga ba jumpi kalong ka ba priang hun ha uble upa badon bor baro try pling jiknya lagi di jompi nak benta ka jingaro pura magrteng ka jumu ka jimu to ini baga balang ko jumu baro we ko trai kad bang ikin mau ya ka buram bam jekut jangi apostol Bakhuid u Simon badu Judas ngi karpat ba men pediang ya ki jing duai jangi but ba men yalam yangi shaga jim pen menta ba bit dor ya kini ki jimaya bakentang da u Chris u trai jangi Amen. Utrai undon renkad bat pim Ringkat bapiro. to kentiu yala ki donod Ikitiu yagishau. tongin aingu ya utrai ublei jangim Kasham hok bakate. dashisha kalong kabashong hok bat ka badei kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yeme ko kenran ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut Namar melong unongap lamborot bam jikut. Ubam ino yalaka kinhun lamborot henry lemba ki apostol balakerku. Mesharai bad yada yaka barabor. Kramba ensenshar yaka dakitu ki ju ki nong yalam yaki ba melatung balong ki nong sharai. Ki ben yalam yaka haka kerteng jongu kun jame. Bad namar kata rengkat bad ki angel bad ki archangel ki kes bad ki hima. But baru ki pait berlin but ki bo janga bane ngi ruai ya ga jing ruai ya ro ya me but ngi pen bana kalam sange Bakhuid you try Bakhuid you blek ipat beneng bat berete kidap da kaburam jong me ruai osana shajron ruai osana klemkut ruai osana yuble junon yaro yutabawan haka kerteng utrai beneng bat berete kidap da kaburam jong Ruai-osana shajron, ruai-osana klemkut, ruai-osana yuble junon. ko himmen ko para tongin trang na do ka to nuot nagabinta ka jimpen sle arsha jung ben siam Bakhuid hakane ka sngi buram jungine arngot ki apostol ngirung ilong be sherhem ngirung ilong ki bashlur dab da ka bor jung ben siam Bakhuid dashisha melong Bakhuid ka trai katme jung ka jing Khuid barom Namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ge jing tarwa jangi da ka bapa ya umen siem jame kum ga umjer halo janki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jangu trai jangi o Jesus Christ hakapor bala dino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai khalage senran u ong
Toshim bat to bam na kane pi baro. Na mar kane kalong ka medjanga. Ya ka ba naiti. Naga binda jumpy. Hakaju keru kamendala la bam ula shimya ka kuri. Bada ka ba ingu biang yame. Ula aya ka hala ke sinran u om. To shim bat to de na kane pi baro. Na mar kane kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutang bate mai bad bam chikut. Ya ka ba en penmi naga benda jumpy. Ba naga benda ki babun. Naga benda ka jimap iki pop. Tale ya kane ban kan mau iangang. Kasnam bakardor jango Chris. Ta pen kuit yangi. Pen kuit ike men siam hadim pen kuit. Pen kuit pen kia ike bapang iba shetam. Ya da yangi na ki jimpang na uksuit na ki kalam. Kajimaya jong kajinge. Sin bagi bamyu ne upo Barni dina kane kakuri Gipen belaga jing yap jong me kotrai Tata du menwan Namar kata ngi ke ba penmenda ya ka jingia bar ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela new yangi ke ba bit benya hakama jamme bar ban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpadia me bangi ke ba yo binda hakamet bar ka snam ukris ngin long ke bela penyata le kawai da umensi yam Bakhuid Token mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte batta penjanai ya ka haga jingid rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi uwil bat marvenu bishop jangi bat baru ki lingdo bat ki rinium token mau lemroi ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bala yutia da ka ba kermen ya ga jimmi pat bat ya baru ki bala klatno haga jingi sine jamme topdiang ki shaga jingsha ka kama jamme to isane yangi baru ngi karpadi me parangkat bat kamaria te iso di Bakhuid ka kamijo ngubale u Joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Simon badu Judas Bakhuid badu Francis de Seis Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela penskuba ya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem ha ki jingim bam jikut bat bangin ro bat pendon buram ya me da u kun jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kan long hamayu blayu pa badan born haga jingelang kawe jungmen siem Bakhuid barro ka buram bat ka jingero jinom la jinom Amen Kohimen ko para kung bau Jesus lahi kayangi tongin duwai rengkat bat kini ki apostol barro ki kadarngut ki apostol kam kerpa Simon badu Judas kopa jungim ba habening kalong ka Bakhuid ka teng jame Kenman ima jamme kalonga mon jamme hakin do kumpa bene to ai ngi minta ka jimbam jungi ka bahala kasni patamap ngi rengkan jungi kumbangi ru ngi map ka beles niu yangi padwa telam yangi shaka jimban shoy and right light ngi na ka basiniu top light yangi ngi karpat ko trai na ge jing siniu baro ha ge jing spoon jamme to ai jing suk jing sign ha ge sngi jungi Kramba da ka jingerap ka jingis ne jamme ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jingeda na ki jing jinjar baro khat bangi dang ap kemelin dia ka jingermen Bakhuid bat ka jingwan pa jung nong penim jungi u Jesus Christ Namar ka jumbe ka kaima jumbe ka por ka burong janam masjilam Kotrai Jesus Christ me ubela ong ha ki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe di ki pop jungi Henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme toy ha ka ya ka jing suk bad ka jinget le ka wai katkum ka mon jamme mame uba im padu basensha genom la genom
Amen. Ka jing suk utrai kandon barabo rengkat bat pim dap ta ka jing Yesus Kristus tong ini ai markelia. Kukun lang rodu blay, make it keep up birthday, dus yung seneyangi. Kukun lang rodu blay, make it keep up birthday, dus yung Hakami ukun lambro jung ublay. Hakami bakit no ka pop jung ka perte. Sukito ki bala kot shaka jing kawai jung ukun lambrot. Kamet bagas nam jung Kris kan trianga shaka jing pam jukut amen. Kotrai Jisu ngis ngamu yame ngi aro yame ni mane yame hakane ke Eucharist Bakhuid namar mela ayangi yakini ki apostol Simon badu Judas bakinang yasai nagavinda jungi karko khardo yangi ko Jisu lemba kane ke jimpidiang yak communion Bakhuid but communion mensiam karko khardo yaki bapangi bashitam baro ke bashimenda hakane ke por don bon gi bapangi bashitam gi bas no coat lad ko Judas Bakhuid yasai lem nagavinda jungi don't give a do jinkerman don't give a tolot ka jinge don't give a ting don't give a kusulai pen sherhem ki baro pen slore ki baro bakin yaine bat me ko Jisu
Karko yaki kener lagak tejo me halor bahro ki ba pange ba shitap halor bahro ki ba tolot board halor bahro ki ba ting bead halor bahro ki ba kuslai jingmod ai ba ka bor jo me nam ban hiar halo jangi baro penimi ki baro pen kalaine ki baro pen demai ga jingim jangi baro shimde pura eki ko jesu yalam lindi eki ko jesu ai bor eki ko jesu hallelujah 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 la 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 la, hallelujah, hallelujah, la 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 la, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Tong in ya Dubai. Mangi ki bela pediang ya kanega sakramen ko trai ngi kar padrit ya me hau men siam Bakhuid ba kata ka bang ngile ban buram ya ka jingsha shitom jongi apostol u Simon badu Judas kandri yangi ha ka jingi jame da u Chris u trai jongim Amen. Utrai undon rengkat bat pim ngu ya ka klejam be karpad ya ka jingkar ko lamba ke jingya sai lem jongi apostol to ublay ba pelong ya pi ben yang scam haga nongrim ki apostol un karko karha ya pi lamba ke jingya sai badon buram jongi apostol Bakhuid u Simon badu Judas Amen. ba to ublay ubelamon ba en penris pa ya pi daga jingi kai ba ka nuksa jongi apostol un pelong ya pi hapo ke jingya da jongi ki saki hakamat ki bruyu barro Amen. to pin yo ke nom pateng jonga ribam jikut lempa ka jingi sai jongi to ki ba daga jingi kai jongi pio ya ka jing scam jonga jinget Amen. pat ka jingar ko jongo blay ba don bor baro uppa baru kon baru mensiam Bakhuid kan hiar hapi pat kan sa bat pi junom ya le suk ban pen bana ya ka kubar baba daga jing shirhem Ars pak naiko. Kaburam hau pabar kun mensimu kuj. Kumpa Nyngkong kun syunta barobor sunam la sunam amen. Enyi roh yutra Jesus Christ sunam la sunam amen.